دو سال درباز بوون و پەنابەرên Kurdên Sûriya li kempa ber de reş li Bakurê Rojhilatê deşta Neynewat niştecêne û heta nûke mafê penaberiyê newergirtiye. Di nava evan penaberan da gelek jin hene mêrên wan hatîne kuştin li Sûriya yan jî canê xwe ji dest daye û zaroyên wan bêbab mayne. Ev jine ji neçariya xwe bi rolê dayîkê û babê radibin. Çîroka du bîjinên penaber di evê raportê da bo hewe diyar bikem. Hena temenê wê 36 salin û 4 zaroyên wê hene û mêrê wê canê xwe ji dest daye. Lê ev jine sererayî derdê xerîbiyê bi rolê babê jî raboye û da ku zaroyên xwe xudan biket. خودی از صبیرا دبم از درم مثلا دریه دکانه خواد کم از دور خوا باقش دکم مثلا از درم نانی خواتینم نانی خوا والوی درنیزی که از درم نان تینم و از دوی دریه دکانه خواد کم یا قص غرادش مر لازم اجبر درم سوکه مثلا غراد تینم جبو ماله تشتكي كيمي مال بي از درم تینم و استیم يعني أبا شغلي مالي مثلا دكانة من الصبح حتى يباري البربي دكانة وبزارو كي خوفا مرد جيكي ببينن جي ما خوش كن مجبي حالي دركن ما ببين جيكي خوشتر مثلا يبيع عيشتي إنه كونن مش باكونا دركبن يعني مجبر ببن وقتي أزو بازارو كان مش خوازن إنه أم استقرار ببن يعني مش باراني عاصفة يجبر ولو أم خوازن وقتي خاني ماشي مرتاح ببن انو اف زارو كيمي هورن بي بافن استنيم اسبيركك نخوشم از دكفم رندا دیکا 4 کراye û mêrê wê hatiye kuştin û bi çavên girî û dilê xemgîn behsa çîroka xwe diketin û ka çawa jiyana xwe di nava kempê da diborînît. ما حياتا خو سر زاركي خو كير ابنها سالي زلامي من وفات كريه از جبو زاركي خو مستعدم از حياتا خو قشي بدم زاركي خور از ان كم دسم دركبه از زاركي خور بكم يعني از هاتم في دكا زاركي خو جوي دكا خلاص كر جبوك از زاركي خو خم بعيشين Bi helkefta roja cîhaniya koç û koçberan renda dixazît, jiyana koçberan li herêmê xweştir lê bihêtin û rêkxirawên nîvdewletî pitir harîkariya wan bikin. يعني استخوازم دنجي خو بدم حمك كسيق المجو هدار بكن انه مساعدة ما بكن انه بتشكي يعني ام هاتن ما خوافيتي فيدكا يعني ام الفيدكانه ام تخوازن مساعداكي ام تخوازن انه الي كاريكي بمر بكن Penaber li her cihekî bîtin xema serekî welatê wî ye. Her dem li benda evê rojê careka dî vegerîte hembêza welatê xwe. Belê nimonên wekû evan her du jinan xema wan ne bi tinê dîrketine ji welatê xwe, belku xema here mezin ew e zaroyên wan bêbab wê mezin dibin. Kawa Umer Dengê Emerîka, deşta Mosul.